Dia sampai kayak kuat. Apa? Kalau taruh jangan bangkit ya. Ya. Lama kan kir kurung. Telur dadar rangamu belajar tuh. Pete kedua nama so ite ko sana coy ko dah begini kan. Jadi koyo. Jadi gue coba cek koyo. Dia nak keluar selera etek makan nah. Ai mau pola tu. Dia baru ni jadi lapar deh. Nah, makan di pagi dah. Ada cak. Lama semakin besar. Itu biar yang koyo. Nó phải đi để rồi tập trung đi rồi. Nó thành rồi à? Nó sao đây? Dia makan dia mak. Jadi kan lu masak aja. Tunjuk-tunjuk kan tuh masak kan. Makan ya. Yo. Mau potalo manggala tuh. Udah capek udah situ.